Oke, sebuah tambang lagu nang menghibur buhan pian bertahan dengan judul Acil Basna. Cek cek 1 2 3. Acil Basna bajalan pina mangulipai Omayalah. Burit ganal dampul tabal gincu habang membari banar. Ay memuji ah. Acil Basna singgah satu mat ulun mahiau. Kenapa deh? Kita badapatan bapanderan apa aja barangai. Bisa. Acil Basna ulun kaganangan bujuran karindangan hati ulun dan daman. Acil Basna akun kahampian ulun ambil bini balunya lun hadang jua. Uma bepala barangnya Acil Basna. Iya lo kok amat tungau. Ujur benar udin walau tay. Hah, Leo warang kayak ini ah. Galianan melihat Acil Basna singgah bangsa tumat kita berdepatan bepandiran. Pemandiran apa? Aku kan enak. Acil Basna bajalan pina mangulipai burit ganal dampul tabal gincu habang membari banar. Mana? Acil Basna singgah satu mat ulun mahiau. Kenapa? Kita badapatan bapanderan apa aja barangai. Acil Basna ulun kaganangan bujuran karindangan hati ulun dan daman. Acil Basna akun kahampian ulun ambil bini balunya lun hadang jua. Acil Basna ulun kaganangan bujuran karindangan hati ulun dan daman. Acil Basna akun kahampian ulun ambil bini balunya lun hadang jua. Ditihi tumatan belukok iya aja ah. Sakalinya bencret amat tungawae. Bah, utuh bujel sakalinya bakawan lawan ahur batong. Nah, menurut aku Kaikam jangan wani-wani lah. Kalau kenapa kene bunikam